ayana apa cek mau nesi kita duwe kaulan kaulan apa ini bocah lamun mimi mengko balik sing Taiwan tobat arep tuku motor si masih anyaran iya nih kanggo besu sekeluarga jalan-jalan boromani tuku motor sing anyaran wah kuat priwe wah malah mimi balike jaluk marian lantarane sepele duit kiriman sing akhire rumah tangga berantakan dipadani bae waktu ana lumayan enakan aduh mimi apa aja tegel temen bokat masih anak jodoh langgeng soal pisah mama nerima bokat takdir sing maha kuasa elinggana nyebut sing dadi larane du mertua melu campur tangan bae boromani malah tuku motor sing anyaran malah mimi yen jaluk marian lantarane sepele duit kiriman wah sing akhire rumah tangga berantakan singeling kanang suka gila-gila singeling nang bulung gani eh sing mau tendo ibu iki nang ibune langka yang karuan kieu ibune je ibune laka ibune bengikin lagi makat ning pasar bulung gani bocah aja kanggo tontonane wong yo dari